Dobar dan. Od čega je to sok, molim vas, recite mi. Od maline! Baš je lijepa boja. Baš je lijepa boja. Dobar dan, gospodine. Koji je to sok što pijete? Evo, gledamo bacanje u kontejner, izvolite. O, prođe ništa. I šta rekoste? To je ta kultura. Vidite kako je očišćena Srbija. Zavirite se zgrada, nema ništa slobodno. Da vidim taj osmeh vaš. Taj osmeh lepe maline. Pogledajte šta piše, plac ne prodaje. Možemo reklamirati. Reklamiramo plac, evo vidite. Plac nemojte, molim vas, kupiti, zagađeno je. Evo ga, tinki vinki. Da znam.